malo parlamentarno. Ja ću vam vrlo brzo i kratko odgovoriti. Ja se nikad neću složiti sa Bosnom i Hercegovinom. To je tako ja razmišljam i mislim da nisam Bosanac, već sam Srbin. A što se tiče, samo malo gospodine, ja vama nisam upadao u riječ. Samo malo. Slušajte, ja vama nisam upadao u riječ. Ja bih vas stvarno zamolio da me pustite da kažem ono što želim. Imam li ja pravo da kažem da ste Srbi? Nemate pravo da ne mislite za vašu državu, to je vaša država. Šta vi onda ima da nudite? Ja sam Srbin, to je prvo. Neka si ti Srbin. Stranka za Evropsko Sarajevo ima 2 Srbina nosioca lista. U državi zovu A i B. Ti si bolji Srbin od našeg Sarajeva. Da li biste složili s tim da se u državi entiteti nazivaju A i B, jedan i dva? Pa zovu se A i B. Pa zovu se Federacija. Ja sam Federacija isto koliko protiv. Pa to je vaš problem, ja nisam protiv Republike Srpske. Naravno, zato što se država ne tretira. Ja bih vas zamolio, ako mogu da odgovorim. Jel možemo biti parlamentarni? Želite vi replicirati? Ovako, recite. Naravno. Znači, ja sam čovjek odgovorio onako najiskrenije i mislim. Dobro. Tako, na taj način, nemate uopšte potrebe da se ljutite. Ja sam prije svega Srbin, dolazim iz Republike Srpske i Republika Srpska je moja zemlja. To. Što se tiče ovog ostalog, opet smo odmakli se od one naše teme zbog koje sam došao iz Laktata. Nemojte analizirati